Din naniwan lang awan pinersonalan, rated SPG, sirmatat panonot, ana aliwegweg, gagayam lang. Dani ngay nak pinaulwan, murmuray, titeng nga terabii. Pluma ni MGM. Banugman, akas taunay timarik na ti agmalem. Tano di kagkaraw, awan met ti kanen. Ngem uray man no kasta tiket tang tibagi syaklataket na isem wen kapuman tipayod ni ingoten. Bannog tibagi kadayta amalem ketjakman amay libak. Tauray pay gamin ti pandangan ketjak ana imas. Numabalin lang kuma idiket dagos na kon nga guldag. Ngem dimet mabalin tagat ling etak kasapulan nga agbugunak. Nadanon met lang oras ti panaturog panaginana. Ket yaman pay bukot ko'y nakmetlangin maida. Sakit sibet mayunat ko metlangin kamaudyanan na. Ngaman yan aya at damet kalbit ngay nak narik na. Bakit kinunak nga rod pasensya kan tadi ka masangoy ta. Di kad mabalin dawatek man ngay puspunta. Nasakit ti bagbagi mawatan na kuma tun sumaruno babawi ak ikarik keng kadayta. Uy, anya ta saw-saw alaklakayan inna kinuna. Agriing ka man ke di taagtag tagainep ka. Aneng eng ka nganeng eng kasman mabatbatibat ka. Murmuray titeng nga tirabii. Lakay di nakon makaturog keng ka. Ay wen murmuray titeng nga tirabii. Binuyuga kon ti arasaas ken ni baket taure syak di nakmetten a makaturog kaday di. Ops, tapanunot yo nagyannat mangipapan iti sabali basta ti makunak murmuray ti nga tirabii isut naglanglangangan mi adwa kaday di. Kahit kasta manin papagayam mga kagimik. Thank you. Agyaman acting kay manin kanang subaybay. Kada ito'y numo. Ket kanayon ko tawatin nga sabay ko paki-subscribe lang tan da ito'y channel ko. Ket kastan. God bless us all.